Kapitan Enteng! Adto'y tibang sagat-gatangam ka ba dong? Thank you, Mare. Ay, Wayne. Awan aramidan yun no bigat. Ha? Ay, awan mat, Mare. Nalpas mat tanjar aramidin may iji bangkag may. Nasayaat nga rod. Umay kayon to dito'y balay no bigat. Ado ti isaganak amakan. Ha? Ay, una niya. Ay, birthday no bigat niya. Wayne, iso ka umay kayo Ay, sigurado tayo Mare. Ibagam to ka ni Mari Tuyang. Ay, katuwan Kaya't na ti umay day jay, Mare. Ibagam nga adda di paborito na Shanghai. Tapos Ha? sigurado nga umay. Bait dim gayam no bigat kagawad. Wayne, kwarog. At damanan handa? Kasi ti sigod. Ado ti in-order ko pagsasangwan tayo. Wow! Aday spaghetti, macaroni, Yaw! Shanghai, adobo, tinula, cake, fried chicken, kan pansay. Wow! Nagadaon, umayak tumamay. Wala, ibagam to kadamari ba ng kan kapitan? Arigla daw kagawad. Anya nga may nang tigatangam, nalipatak beteng. Batsaw. Anya bat soup, tighted count. Adakod, marikwanag. Naimbagta na ka umay ka, maribanang. Siyak pala ang tikunambat, Maray. Kat no tinawan nga umay kami makiselebrate iti birthday. Ni kapitan ngay, makaumay. Ay, wan. Ang magdigdigos pailaang. Imuna ako na, taumay katulungan no adda pa'y ti maramid. Ay, hagyaman ak maray. Ang awanan ti maaramid, ta nagpa-cater akon. Ay, much money ka talaga Wen tama minsan lang matiti makatawan nga agselebrar tayo iti birthday. Ay na, sigurado nga ingrandi manan, marikwanan. Saan mat unay, mare? Sakto lang. Nakasagana akong tuyang. Anya ko mano nakasagana kan. Agsagana ka kitimutan Kat no birthday ni Marikwanang. Apay ayang agdardaras ka. Kat asidaglaang matibalay ni Marikwanang. Wala ta, nakababain mat. No, panangan lang nga, hindi papanta. Umuna ka nga rudan. Saan ka amapan? Sa pinagadutihanda ni Marikwanang, sigurado nga ingrandi man ang birthday celebration na. At daya imbaga ka sa anak amapan. Agawaam kita tagsagana, ta inka tumulong ngag-decorate. Kabailan danday ta. Anya? Apay, saan ka mapan tumulaw? Nagtal na ka man si kabadaong. Diyak magustuhan ti kastangan aramidam. At da kwarta ni Marikwanang. Kabailan na ti agpa-cater. Ure mapantalat ta, tapno saan nakababain no maladaw ta. Mala, urayan nak nga raw taagdigo sa kaun. Nagadukat asa umong. Ada kayo magayaman, Marituyang, kabadong. Wan maray. Ay, maray, adda ka di pa'y maaramid dita. Awan, kabadong. No kasta, nakadecorate kayon, Marikwanang? Ay nasaan na masapul day ta. Nagpa-caterak. Isudan ti bahala iti amin. Ay, siguradong ang grande manan ati birthday, maray. No, awan ti maramid, ay kat mapanak pa lang arod di tayan da pari inting Nagsubli aktaw no madamdama. Sige lang ka ba daw? Ingrante. Ay, sayang lang ti kwarta. Sigurado, kayat lang ni Marikwanang tagpasikat. Nay, aday bagbagam, Marituyang. Ay kwa. Awan, maray si kamot. Adda nang ngagkaw. Napigsa nga ron tilapayag mo ano kasta. Tikonak, okay lang nga ing grande ti birthday celebration mo. Takabailam mo ti aggastos, maray. Ay na, nagmayat ti dekorasyon ni Marikwana.
Saan ka day, Marituya? Aga, sumanta nagpa-cater pay. Nagmayat nga agpaiso ngam dakkel mo ti gastos na. Sayang laang ti kwarta no kasyay. Sana bale, kamaminsan laang mat iti makatawan. Oray imbes agastusin na iti catering. Inayon na latakuman iti puunan iti negosyo na. Ay, saan ka mababalaw ni Marikwanang? Tadamot kwarta na. Masaya nga nga road maray. Agasam nga'y, nagdakkel siguro ti binayadan na iti pinagpa-cater na, kun nag-hire pa iti nag-decorate. Mabalin mo't asimple laang asilibrasyon ko ma. Kun maysa, kabailan tayo mo't ti aglutaw. Kas nakunak itayan, Mare. Bye-bye antan ni Marikwanang. Takwarta na matiin mo sa na. So asantan na makibiyag. Ay namaray uray kwarta na, sayang lakta. Imbis nga ipakan na iti tao, pinagpuunan na kumalatan. Aktal na ka man, Marituyang. Amangad lumangag na ka ni Marikwanang. Ay, nalataw tan samot din pare. Ay, di tuloy ko ti pagtugawan ta. Nakababayin ka na iti bisita ni Marikwana. Ay, wen pare. Talagamat ni Marikwana. Ang grande man ang tibuntina. Kaslay din na palabas at tawag. Kung nagtumit nga may niya umayak tumulaw, ngam nagpa-cater mat gayam. Ay, ni Marikwana pati po. Ano ti kwarta na? Kasan ako awan pamilya na. Awan tinaduma pangusaran na iti kwarta na. Wen mat kiti pare. Ada aminan ko na pala. Kinapintas, kwarta. Wala, awan pa tinailawan ko na. Wen nga raw pare. Agbaak samatan ni Marikwanang itagnanayaw. Anya jay ko na, Ha? padong. Kwa! Ay, Maray! Ti kunak, ay, nagmayat ti dekorasyon di ti venue ti birthday celebration mo, Paray, nagmayat saan ka, de? Ay, ewan kagawan. Isong araw ti pagsasaritaan mi. Apay payapayan nagtuyang. Agawitan, Ay, mabit lang, Kalkalpas tayo lang, anangan. awan mo ti aramidom dito. Agsarsarita kami pailaan kini pare inteng. Agawitan, tadupay ti maaramid ije balay. Na, Di mo urayan ang makapungtutakken ka. daski ka. Alang araw din, agawitan. Ha? Anya nga'y dagita nakasupot nga awit, Maw? Makandag ito, inted ni Marikwanang. Inted na wino dinawat, Maw. Ay nasaanan anapatag no inted na wano dinawat ko. Na. Ala, agawa am kit di ti magnata adupay ti maaramid ije balay. Sige, mapantang araw din. Nagimasanda kita nga handan ni Marikwanang. Sayang lang ti kwarta no kasyay. Apay ko maasayang. Imbes ko maapagpuunan na, napanakit din impakan ka dagiti tata. Kat na iso mater aramidan na tunggal ag birthday. Saan ka pa na irwam? Dayjay nga rud kay, no inurnong na kumadagiti kwarta na pinag-birthday na. Di nakaipatakder ko man iti mansyon na. Aday ta ka manan tuyang. Umapal ka manan kini Marikwanang. Saan ka umapal? Masaya nga naklaeng. Anya ko matibibiyang mahukit kwarta na, mate. Impakat mo mananti kinamaritis, Maw. Naa, Ay, nagmayat man ang tiagilag no kastay. Garod. Napsugak. Tadumot ti handa ni Marikwanang. Ay, kain adutin na ba ti amakandong mo? Sobra ti insagana na. Adaya. No ano din nakita ka nakapatong iji lamisaan. Itay, Awan matenday, Jay. kasano nga awan kit nagado? Naklase-klase amakan. Ay, awanen Tabinalkot da Marituyang, kandagiti daduma akabaranggayan tayaw. Anya? Kitsika? Saan ka anang hala? Ay, hisanen, inteng. Na, Nakipaganta nga rudan, mangyawit tapaylaan. Ay, nakababain tikas, Jay.
maray. Umayak man makiinistoryakan ka. Sige lang, Marituyang. Anya aya ti pagistoryaan ta. Ay, kuha maray. Ay, adaman sa lodsudak, maray. Anya day ta aya. Saan ka kadi amasayangan iti kwarta a ginastos ni Marikwanang para iti birthday na? Apay kumaamasayangan nak. Kat kwarta na mo't day jay. Ay, no siyak masayangan nak, maray. Tinawen asay-sayangan na ti kwarta na para lang iti birthday na. Ay, aday ta ka manon, Maray. Ay, saan abali ta kwarta na mo't. No siyak ni Marikwanang pagpuunak laeng ti kwarta. No saan? Orno nga kitday tapagpatakder ko iti balay kaw. Di kakit maragsakan. Tatinawin mo't amakaraman ka iti naimas amakan nga isagsagana ni Marikwanang. Apay kumamaragsakan nak ngay. Pasikat laeng day jay a Marikwanang. Ay, ti ibagam kit day. Umapal ka laeng kan kwa. Gapo, takabaulan na nga igastusan ti birthday na. May san atawad tinapalabas, Marikwanag. Dakkelan tinagbaliwan ti Tersenam. Nanayunan pa yung dagiti lakom, Marikwanag. Wen Maray, kumpleton tilakok. Adda pagpapintas, groceries, badbadaw, sapatos, kanda dumapay, maribanang. Win nga rod. Saanen ang masapul nga agpasentro kami. Ta kompleto matan tilakom. Wen Maray, umay kayo la dito tersenak ta ikang kayo iti discount. Sige, Maray. Inton maminsan taon. Mantika pa'y laang tigatangag ita. Adda aya. Adu, Maray. Sige. Gumatangak man iti may sa akilaw. Mabitlaan tayalaan ka. Birthday ni Marikwanang ita. Saan ka day? Badaw. Wen, birthday na. Apay aya. Saan ka diyan nagaways? Saan siguro nga agsilibrar Ha? Anya ti kunam? Saan siguro nga agsilibrar konak? Tuleng ka aya. Ay, sayang mo't Maminsan tayo lang birthday ti may sa atawon. Saan kit day ngagselebrar? Nagaduki din ti bagbagam tuyang. Iti napalabas sa tawon, nagadumanan ti bagbagam iting grande ti selebrasyon na. Ichis-chis mismo pa'y apasikat laang kadagiti kabaranggayan tayaw. Ita, tawan iyayab na, adumanan ti bagbagam. Rumuara kita ba daw? Sa dino aya ti papanam? Mapanak di tayan da Maribanang. Inak man sa ludsudan no kaano nga agsilibrar ni Marikwanang iti birthday na. Adda ka mat, Maritoyan. Anya ti masapul mo? Ay, kwa, Maray. Anya akwa. Birthday ni Marikwanang itasan ka day. Awen. Birthday naman itan. Apay aya. Awan ka day tinadakdakamat na ka no kaano nga agsilibrar, Maray. Awan mo timbagbaga na kanyak. No kaano nga agsilibrar. No agsilibrar, wano saan? Ay, sayang mo't nga rod no saan nga agsilibrar. Wen tanay. Kasla ka na yun, matan nga ag-birthday ni Marikwanang. Wang nga rod, linawas sa mutan. Ni Maritoyang ka di nakita ka nagdapo dito'y balay dong. Wen, Anya ti may na imbaga. imay nala sinaludsod no agsilibrar ni Marikwanang iti birthday na. Manok sa latihanda ni Marikwanang. Imbis a pagbayad na iti nakangin na akitereng. Idunit na la kanon iti may isang orphanage. Ay, isumot lagayam. Anyam, apay asal sa lutsudan ni Maritoyang. Ay, amumatan ti ugali ni Maritoyan. Adumanan ti sasawin na. Ay, kas iti sigod Ay, jakman amo iti dayjay ako marime. Ay, saan amaaw-awatan? Nay, kwaraw,
Si kamot ni masabat ka, sa dino tinagapwam. Di talang tersina ni kagawad kuanang nanatuyang. Nag-text nga may na mapankualain da ito'y basit akar ni ti manawk. Ah, ay, kasta ka day. Una na, dumagas kayo mati jay tersina na. Tamapan yung matalain ti para kada kayaw. Na, apay ngay akar nila ang timanok ti inted na kankat. Awan ti makaroni, spaghetti, Shanghai kankay. Day tala ang ti handa na. Una na, manok lang nga talaga. Ay sus, nagsimple mo't ti birthday na itaatawan. Saan mo't nga isaw? No simple lang tinsagana ni kagawad kuanang ita. Tinapatay kat adda. Maminsan lang iti may sa atawan nga ag-birthday tayo. Iso arumbang ko mga aramiden tayo a memorable. Babaan iti panangisagana tayo iti ado ken special amakmakan. Naimbag tayo may kadito'y tersenak marituyang. Nay, apay ka day, maray. Alaam da ito'y basit akar ni ti manok. Da ito'y laang ti handak para iti birthday itatawan. Anya, Apay, di mo kayat? itaman pa'y a simple laang ti birthday celebration mo, maray. Katno ka na yun nga ing grande ti birthday celebration mo itinapalpalabas atawan. Agtipida kon. Kan may sa, idunar ko ti daduma kwarta kiti may sa nga orphanage ije sentro. Ah, ay una yun ti kasta marikwanang. Ni, apay aya. Maminsan laang iti makatawan nga birthday tayaw. Jay kumamot ing grande a birthday atap no adaganas na. Ay na, saan ka maawatan? Idi kanayon ting grande a birthday. Is-istoryaam kadagiti tattao. Palastugak, pasikatak. Itata simple lang, kastamanan ti bagam. Ah, ay kwa maray. Ay, saan ka maawatan? Ay, nanakwanang. Aramidam ket di, no anya ti pakaragsakam. Tinapatang, awan ti badbad kam apadam ataw. Masadsado takon kas chiptano dangkay. Ay, apay ngay. Awan mo ti inspirasyon gaw. Anya nga inspirasyon nga ibagbagam. Mamatan ti inspirasyon ti barwa kas kanya. Una, balasang. Awan pa'y napinta sa balasang dito kabildatan may. Da. Puro babakit dagiti babae di tao. Ay, di mo ko na admit da. Nagboring! Kumita ka ngamin iti aglawlaw. Uri kumita kang kay. Awan lata ti makita. Padasam ti tumanaw di tatawa. Nyanggal may. Dilay bagbagam may. Parang nga da makitam anapintas at chicks. Padasam Sige man langay. Ibagam kanyak no da makitam Wow! Ay! May kalinting. Di ka makalalimon iti binte. Hindi nakitam. Ang tanggal. Nagpintas. Oh! Na. Dayi man aw. Nakatanaw di tatawa na natuyang. Kung nagtumot kan ka. Hindi napintas ang balasang dito kabildatan. Ay, anya nga tatinagan na. Addan para lutom ko na maray. At dan amaray, jay kasangsangpet aka anak kakabalasan. Adda aya. Di mo pa'y ngamin nakita kay. Na, imbag man tada ka anakam anang bisita kan ka. Natuyang. Apay, kwaraw. Ay, oto nakita ka na pintas ang balasang at timman aw ijay tawayaw. Ay, nakitam gaya man di ka anak kakanay. Ha? Kanakam? Why? Ay, korsonadam. Ay, pirmi nagpintas. Mabalin ka ding armang. Ay, agura, ita panunutik pa. Saan mo na panunutan, Mare? Wen, kunamlatan. Ah, tapno aga-abalayan kami kada kapitan. Kuwan tapno saanan nga umadayon ni Kwarog iti pa kay kamangan. Ay, mabiit lang, takasaritak pa di ka anak ka. Mabalin ko na pasyaran, nana. Damagag pa'y kankwan na no kayat na ti agpaaram iti taga-kabildatan. Kayat mo ti agpaaram iti taga-kabildatan, kaanakan?
Puron samot lalakay kan kalbo dagiti lalaki dito auntie. Ay, saan mo ta? Ti kayat ko lalaki kat jay nagagat auntie. Ay na, adda nagagat dito, uy. Jak kayat tilakay kan kalbo. Ni Kwarong, saan pa'y alakay? Kan saan mo't akalbo? Nagagat day jay. Jay ibagbagada a barupay at chiptanon. Wun, jay kaanakan ni Kapitan. Jak pa'y mo't nakitkita auntie. Bayam, tayam muka kan kwana. Chip, birbirukan na kanina na to yung itay. Tabay ka na umuklaw. Adda ka no napatag nga ibaganak ka. Hoy, mabalin siguro nga armak di ka anakan na balasang. Mabalin siguron Yay! No kayat mo kano ang makasarita ni Nana Toyang, mapan mo sarakan ijay tersena ni kagawad ko anang. Sige, panawan kan dito umuklaw. Inaksarakan ni Nana Toyang. Maray, sagmamano day talakom nga asukar. Apay ay ada magdamagem. De, dakas ayat agdamag. Day takapingay mana. Ay, di ka man damag-adamag no saan ka agumatang. Ay nagulpiak inton madamdama day taasukar ken kapi alakom. Nana Toyang. Oh, kunakit ken ka. Gulpiak. Ay, karag. Umay ka, tagsarita ta. Anya nga iti pagsaritaan ta. Saan ka day akayat mo nga armanjay ka anakat? Ay, permi ah. Nini. Apay akitaan na kitikas tama rituyang. Umay kagpasyar ijay balay minton rabi ah. Aha. Ni? Apay akitaan na kitikas ta. Umay ka nga rod agpasyar ijay balay minton rabi ay. Ha? Ay kat, wala na. Ay, korok. Gumatang ka nga rodin ay di kapi ka nasukar. Ha? Agkapitayaw? Ay, katun ah. Nayunam iti sardinas ken bagas. Kastamot din ti aseng. Kaya't mo sa wine, ag-grocery akan? Shhh! Di mo bigbigsaan. Nadama kang... Ay, basta. Di nagtungtungan ta ah. Di mo ibagbagay ti sa balay, kwaraw. Wala na. Sigay, agawid akon, kwaraw. Yes! Ne, Mapanak agaramin ton rabi ay kagawad. anya dyan niya rasaas kan ka ni Marituyang. Ay, diya ka no ibagbaga. Kita akwaraw. Amangan no addamananda ka sa pampanunutan day di abakay. Inteng, nagkapi kan? Ay, saan pa'y? Apay aya. Kasano? Awan mo tanjay ginatang ko nga asukar ken kape. Apay nga awan? Iso nga ron adam damagak no nagkape kan. Taawan mo tanjay sa nga supot nga asukar ken kape ditoy. Ay. Maibus kumatday ka sa nga supot nga asukar. Aya? Ay, napanan nga ruudan jay kape kan asukar. Na, apay asirip-siripam di ta sirok tilamisaan. Ay, wala niya. Ang mga no sirok dito gawa. Ay, anay ko! Ang tapis ka pa! Kasano kumaamapan jay kape kan asukar iti sirok tilamisaan? Pero kung iti sirok dito gawa. Na, di ka man agpampanulot ako nakon, Inteng. Marurunak manan kan ka no kasta kalaang. Ano to yan? Ayan, medyo ka na kamabalasan. Ay na, agpapapintas kayo. Ay, nagtitigil. Dami dito ikupa. Sige. Ay! Kompleto matlaan dagit. Ay, kami Plitaw. Kapag kapinditan, suka. Ngay sida. Tamit kita dyan sardinas. Ay, biri ka. Ay, umaikan! Adan ni Kwaraw, kanakan! Ala, agtugaw ka ni Kwaraw. Kaumayan kay kanakan. Panervyos na yun. Ha? Si Kanikwaro? Ay, wine. Siyak ni Kwaraw, kateng. Umay ka masyaran. Ay, nagkita tamatlaan nga iti personal. Mala, ala. Aginaram kayaw, tay nakagkapay.
Mas awak maray. Tauray dagiti ginatang ko a sardinas ken bagas. Nagpukaw meten ije balay may. Ne, apay ngay. Kasla adda agal ala kadagiti ginatang ko. Ay kat talagang adda, maray. Damdamaga ken ni Enteng. Ang di nakanumot amaw. Ne, apay ngay. Ay, adan samot agtatakaw amapmapan ije balay may. Ay, sakbay nga agatap ka, maray. Palutputempay ni Kwaraog. Ay, wan anya. Ngamen, nangagkaw nga adda niya rasaas ni Marituyang kankwana. Ano mapan agpasyar ijay balayda. Mangala iti kape kan asukar. Anya. Wen, ni Marituyang tinangisuro iti dayta kan ni Kwaraog. Dayta, ti amaw. Ay, anya kay. Pinasyar mo matlang di kaanakan ni Marituyan. Unang kay, Rinigaluam ko ba rinigalwak mo talaga. tay ko masabsabong anabanglaw. Kapi ka na asukar, timbaga ni nanatuyang nga irigalaw. Anya? Iso akapi ka na asukar tinted ka. Pinasurutak mo tan iti sardinas kan bagas. Ops, aguray ka man, Kwarog. Ha? Apay ang kay. Indalam ti kape kan asukar mi kanyan tim anya. Ha? Saktong gultan na. Indalam anya. Bayadak tumot lang ang kay. Luwad na kwarta. Ay, so kata madagos. Ang mga no, balo na tinak niyan tim. Muklaw. Kaya't ko kumaaharanaan ti kaanakan ni nanatuyang. Katharanaan mo na. Kaduan na ka. Wan, tasyak ti para kanta. Uray sa akaon. Anya ngay nga rod di aramida. Di si ka ti para gitara. Diyak matamot ti ag gitara. Uray sa kaminain. Anya ngay ti aramida. Di agsala ka. Sige, Nas ka na mainlove kanyak ni... mainlove day jay. Nalaingak mat ngagkanta. Hala, prepare your song. Sige. Ando ti amo ka kanta. Kasano ngay maray? Ag kinaawatan sa matan ni Kwarog kan di kaanakam. Ay, wen, kapitan. Ay, agabalayan tanto na. Ay, matuloy Sige, isagana yun ti sangapulo a baka. Ay, katwa, anya? Kan sangagasot a baboy. Nagadun. Basit pa'y dayta Nagrigat mo ti maikamang kada kayo. Ay, katsiyempre saan kami basta-basta niya? We are not just people. Awan tupay ti maigatang mo iti uray may sala kumaababoy. Day tanto lakit din sa nga gasot. Nagtakelin aparikot day tadungaw. Ay, saan mo apagparikutan dayta? Di mo pa'y matamon ag ginustuda. Ay na, kat no mapan ni Kwarog iji balayda, agharharana. Ay, mangbirok laangan ni Kwarog iti sabali nga armen na. Ha? Ay, nagngi namot gayam ti maikamang iti pamilya da Marituyang. Maturog akaw. Saan pa'y auntie? Umay pa agharana ni Kwaro. Ay, basta demon. Ni, apay ngay auntie? Awan mat sangagasot a baboy da. Jay, agkanta kan Nagnervyos ak matan muklaw. Ayam day ta. Oh, nakatanawan di balasang ijay tawa. Sige, agkanta ak nga rodahin. Sige, tasyak ti para palakpakan ka. Palakbakan na ka, uray silang. Wen, ala, agkanta kan, Chip. Bahay ko ba? Stop! Kahit... Anya nga day takantam, Chip. Ha? Madamapay lang kang kantaak, disturbo ka. Madiday ta kantam. Ha? Abay amaday? Saan mat apang aram day ta? Sana ya? Sukatam day ta. Sige, dahito yung round. Iniraw pibri. Ay, stop! Masaw. Saan lang tama balin day ta? Ha? Abay. Ha? Sus. Inrikap damat ti tawa da. Inidapdan ti silaw, Chip. Agawitan? Ay, sandan samat akayat ti kinantak.
Kat no nagmayat ti pa nagkantak. Nagawi din di kaanakan ni Marituyan. Apay nga Uncle. Agsublin to ka no, noadan sa gasot ababoy mo. Kun 20 abaka. Pangalahan tayo nga iti kastakado nga animal. Katawan naungkel to ti taon, di ta ito makabirok iti kastat kaado nga animal. Uncle, Eh, saan kami siguro nga kagasat iti kaanakan ni Nana Tuyang? ay wen. Hanggang saan na balay? Ah. Adupay di ta babae. At dantulat ta sa bali ang mabiro ka. Ay, awan lata, Kwarog. Di ka lata makasarak iti kaparagpag mo. Ang mala, sumapul ka lata iti sabali. Umayak man makikilabman Uncle. Ingka kita ni di kusina, no da makilaban mo. Awan tinalutaw. Sadot nga agluto ni Antim. Awan met gayam ti ited mo nga igatang ko iti lutwag. Na, Agap apa kayaw? Dayta nga minangkel maw. apay manan asyakon. Basol kumot aminan. At ka di makilaban unong awan. Awan! Nangaruda nagpasada. Awan pa'y makilaban. Awan na talaga. Awan makilaban. Awan makilaban. Bagam, Kwaraw. Hindi balay dangkel ko Awan pa'y makilaban. Naibos ti kilabanda. Saan ka nga nagluto ni Antay? Kasanaw, agap apadamat kini Uncle Kao. Tapay ngay. Diyan ka mau. Umay kala iji balay main. Ado, ti makilaban ijay. Kababain mo't Pagbainam ko ma. Umay kakiday. Mabainak. Sige, umayak man langan. Oh, mangan kalaan ko arog Ibusam day takar ni ti manok ana sobrami kinitatam abadaw. Ay saus, apayan ko araw. Agad anukan. Naispalansa, may tuyang. Ha? Ay saus, saan sa makaangas? Bitugayom, darasayom. Ay sige. Na. Ay, Nais pala na kitidakil ato lang. ay unay kan. Ngal-ngalamot ngamin Ha? Nitatabadong day to'y aya? Nay, apay akas lang nakigtot ka nakakita kanyak. Ay. Ay, sus, ay, sus. Hindi ka umasitang. Ha? Apay akabuteng nak. Wo, nitatam abadong day takwarog. Karupro pa ngamin ti kubid. Iso amigong imisit. Siyak daytoy ko araw. Ni tatam abadong. Nakutong anang isit alakay. Di ka pay lang amin umas asidagkan ko na. Takabutang na ka. Nagbaliw ti rupam tatabataw. Kabutbutang! Ay, kwarog! Ang subli ka! Di mo pa'y naibos na ito kang kanang! Karupro pati ko, bayd. Nay, asino ti karupro pati kubid Kwaraw. Ay, Nakastaunay abutang mau. nitatabataw. Kanya, Nitatabataw. Karupro pati ko, bayd. no kasta. Simang patan ni kabadaw. Ay na, Kapitan. Panagkunak. Nabati ti kararwan ni Kwarog iji balay da Marituyang. Karupro pati ko, bayd. Karupro pati ko, bayd. Apay nga akas tamot ti bagbagana. Kapitan, masapul nga alawom ni Kwarog. Kasano nga aramidin day ta? Mapan kay iji balay da Marituyang. Ha? Ayabam ti kararwan na ijay. Pagawidang. Napanagkunak. Nabati ti kararwan na iji balay da Marituyang. Umay kan, kwarog di kagbat-batay. Nay, Ay, Kapitan. Asino ti ayabam? tay man karkarman ni kwarog. Nabati nan sa mo dito ay ayan ti agdanyo. Anya? Umay kan, kwarog. Umay kan. Di na kami namuti bagbagana. Ti bagbagana. Badong. Karuprupa ti COVID. Kuna na. Ay una yan. Iso nga alawag. Maray. Mabalinti umunag dito balayaw. Ay, apay. Adda nga ta dito unag ti balay mi ti karkarman ni Kwaraw, Kapitan. Iso nga ron nga umunigak na kitaak. Ayabak. Sige nga ro, umunag ka. Katagpat ti chinilas ko. Ay, katuan tanay kalamlampaso ni Badong. Na. Baray. Kalamlampaso na ito datarmay. Asos!
Na, Apa nakigtot ka, nakakita kanyak paray? Nakakita ako iti COVID ako nada. Iyay. Karupropa ba talaga? iso nga ron ajak pa'y laparparwaran. Nakarupro pa pa'y laang ti kubay. Karupropa ti COVID! Ay, paray! Paray ka mo din, paray! Ay, Kapitan! Nabatim to'y may sa chinilas mau! Karupropa ti COVID. Karupro pa ni Tata Badong ti kubay. Karupropa na. Ay, Talaga. kasanon ngay dahito'y maray. Saan anaayaban ni Kapitan Jay kararwa ni Kwaraw nga COVID? Wadang garod. Kat nabati naman ti kararuana ijay. Ay, magpadadan samot tan anak kabagbate. Anya ngay nga ro ti aramidak, marikwanang. Ay, ayabam ti kararwa da adwa mare. Ay, tulungan nak nga ro Sabay jak napadpadasan tinagayab iti kararwa. Sino nga raw tinakapadas kadataan nagayab iti kararuang. Ay, first time ti kastoy anapasamak. Kan first time da ito'y nga aramiden ta. Maray. Ay, sapay rabi nga umay tagayab iti kararwa. Ay, Saan nga min arumbang nga ipabigat ta da ito'y maray. nakaturog nga tan ni Marituyang. Saan tan ariingan? Asino ngay akararwa ti umuna nga ayaban ta. Ay, ti kararuan ni Inting Sige, ayabam nga rudan. Taig kamak ti kandila. Sige, Mare. Oh my God, Inteng! Agawid tayon. Urayan na kan, jay si daem apapaitan akaldeng. Ay, mare. Isa runumon tay kararwa ni Kwaraw. Oh my God! Apay, Wara- kukumaray. Anya teraramidan nyo dito, Ruar. Ni ka ba daw? Isungak pa iso. Ay, ay. Saan kayo kadi amabutang kanyak? Karupropak lang ti kubig. Magsublin tumot lang iti normal. Ay, saan ta tumaray-maray? Apay kumangay ato marayta. Isaganam tay pang-or. Nakasaganan. Pang-uran tanday ti karupro pati kubay. Anay! Saan siya ka pangulin ah? Anay! Kunak to mga minken ka asaan ka pa'y laarumrumwar. Taado pa'y latimabuteng ken ka. Anya ngay, nakitam tinapasamak. Anay ka utuyang, anay. Pinagtinulungan da ka pinang orda marikwanang ken maribanang. Ay, anay. Anay, ati basol ka. Awan mo. Basol ko kaday, no karupropak ti kubig. Saan mo ta? Mabisin ako ng gang. Mangan ka iti adam. Mangnagan kayo. Ngunyan tayo. Ay. Mabisin kaming kinanggal kao. Nagadayaw ti nagtayaban ti kararwami. Imbag tanak sublin ti kararwayaw. Napan mi inalaw kan ni marikwanang ti kararwayaw. Nakita yung nga ron ani pari badong akarupropat kubig. Pinang upang urmin kan ni marikwanang. Anya? Ay, kaasimot ni Tata Badong no kasta. Nungay akaran na kami iti kubid na. Di na akaran tayo aminan. Apay nga tangag paiso akas jay mutentirupan ni pari badong. Nasasaya at magkitian. Tapno nakakita tayo iti husto alang ati kubig. Maray, gumatangak man iti kape. Tanay makakapkapi kano ni Badong kaw. Ay, mare. Pudno ka di ani badong mo di nakita me. Wan, pinang upang uryo kiidain. Apay, rumbeng ayam tinaramig yukin kwa na. Ay, nakigtot kami nga raw. Nakabutbutang mga mentiro pa na. Kas di nga ron tiro pati kubay. Ay, di mo pa'y laparparwaran ni badong mo, mare. Adaw, timabutang. Diyak kaya ti lumabas di tabalay da Tata Badong ang kail. Ay, taapay. Makitak to man ni Tata Badong. Mabuti nga. Uunan niya. Ay na. Ang mga lumabatik to man ti kararwak. Siya pa'y nagrigat nga agsubli.
Katuwang. Agora ka. Awan mo din sa bali apag naanta. Tapno mapantay di barangay ha. Si kalangan ti mapan ija barangay haul. Kunak man nung naturad ka. Si kamot ti mga ibagbagaan na turetak. Ay kadwa anak. Dua ta. Diyan kayat. Umay kan. Anay ka. Umay kan! Lapay akinidal na ako. Sige, sumuro ta ka. Inting bating-ting dayjay tuyang. Unmag, kadwa na ni Kwaraw. Ay, bakman ida. Ay, di ka pelagpakpakita kadakwada. Ha? Makigtop dan tumanon. Mailiwak mo't ngarod kadakwada, tuyang. Parinting! Waraw! Pukaw ni pari pa daw. Ay, ayaban na ka. Sikat ti mapan. Sige, ay, tinakiturunan dyan kaya timapan. May kayaw, tagiinom tayaw! Anya ka na? Nagiinom tayo ka na. Paray! Intan! Ay, nagalisto ka ba't gayam no inom? Umay ka! Kanay mabutay ka raw! Rupa kaya ti COVID, paray. Saan, Mike? Kung sana ka makakar, paray. Saan aya? Kitwin, Mike. Ay? Hawan pa'y tinakarak, paray. Uray ni tuyang ka. Nasayat no kasta. Kabutang daklayang dagiti tataw. Iso asa anak pa arumrumwar. Kado nga tangag, sublit ti sigod alangan, paray. Dandanin, paray. Aha? Medyo nangisit pa lang dahito may saping-ping ko kahit. Ha? Iso agsyat naman, paray. Long time no see, kahit. Kumanta naman, paray. Bartek mo sa lada ito. Saan, paray? Eh, Mailiwak lang king ka. Tanabayag asal ta nagkita kahit. nagkita tangag pasong. Kas na COVID mo tenti pa nagropam. Iso nga ron nga ikantata. Parang may kat, paray. When, Mala, agkantatan! Nagkankantamat kanu da kapitan kan kabadong idirabe Kwaraw. Katuwang. Adda kamat ija idirabe Nadak lang iti asidagda. Nagbantayak, ngamsanak anak iinaw. Ay, kasta aya. Saan matgayam delikado ni tata ba daw? Ay, nas ka na maamuan day ta dagiti kabaranggayan tayaw. Tapno saan dang agbutang. Oh, badong. Dayto ititersena ni Marikwanang. Ha? Nay, nasa balyan mo tuyang. Nay, kabadaw, rimwar kamatan. Wan, maray. Umay ko i-display. Tapno saan dan apagbot-bot nga ni badong ka. Ha? Ta oray karup-rup pati COVID. Dung-dung waklat ta. Kasta timayat, bili baka talaga kang kamarituyang. Tauray kasta tilangan ni kabadawng, dungdong wamlatta. Wun ipatpatig kulat ta. Kasta ti asawa. Dungdungwan kan ipatig na ti asawa na. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pagklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.